Om Swastiastu. Wastan titiang Imade Aryawan, titiang saking Desa Cemagi. Ringrah dan mangkin titiang pinaku duta saking Kabupaten Badung, ring karo pidarto basa Bali perjuru adat. Wentener haris pemargin titiang yang terus ringrah dan mangkin, titiang ngawit saking bulan Januari sampun metaki-taki indik ngaryani naskah taler mangno presiden memargiang memilatun memekara ring Kabupaten Badung nyantos kiri-kirim provinsi Bali. Manah titiang acepang titiang dumugi selantur nyane acara bulan bahasa utaman nyane mangno presiden ngewardiang ngelimakang bahasa sastra aksara miwah budaya Bali ne mangno tetap raja kiri-kirim Bali. Nggih kadiasa punika titiang presiden matur ing rahim makin. Om Santi 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 Om. Badung hebat. Om Swastiastu. Matur susuma majang ring pengendara acara duaning sampun mapaca dalam ring sekian titian. Anggap panureksa sane dahat wang yang titian. Para pemilik wimokar pidarto sane kresna asikin titian. Rumah sebagai pisan manah titian. Duani iraga sarang sami presiden mupadu dan ring galak lan genak sane becik sekali mangkin. Sedewanton sedurung titiang lantur matur ngiri iraga sarang-sarang ngaturang rasa ngayu bagi pengayatu majang ring ide sang yang dewasa. Duani sangkaning sip pos wecan ide acara sane luwih ayu kadi mangkin presiden kemargian. Dumugi selantur nyani acara kali puniki sayang kami sayang lima kawentenan nyane muastu presiden ngardi jagat Bali sane aja. Idadani mungul pidato sane jagi atur ning yang titiang ring rakinane mangkin memurte ngordi ang kauripan mo bantang jana kirti nyujur jagat sukerte santi. Napi mawinan titiang ngambil murde kadiasa puniki. Duani murid piragani dados manusia ke bawah paripurna ia diastun nenten wenten sani paripurna iri kiring jagat irago patut bagio pisan ia diastun ke makweh kekirangannya nih patut irago tetep bangga manut ring kojaran sastra de mausan ayo manas tapi ikang dadiwang ia diapi candala yon itu napi mawinan karya sapi nikah duaning wantah manusia kewantan sane medue manah sangkaning manah punika presiden ngardi jagat sane seperti santi bilik-bilik iri-kiring pang itu dane mau sang ini kewentenan jagat Bali ini menawi iraga sampun ini jagat Bali ini sane sampun kasub kolok tah nyantos kedua negari jagat Bali ini sane kesumbungan pindah ke pulau surga pulau 1000 pura. Kalau sane ketah ke bawah oleh para turis Bali is the paradise asli. Mangkin ini kadiasa puniki sepatutnya na iraga bangga turwirang ninekin kewetenan jagat Bali. Duani murid iraga nering Bali banget pisan ngumanalang sektor pariwisata. Iraga madue sesana ageng pisan mangga presiden ngurat yang mewah ngawardia napi sane dados tetamian luhur muni sane merupa bahasa sastra aksara mewah budaya Bali. Itu dane mau sang ini ngumpo pira kauripan poyo je pengerau pengupo jiwa kewanten sane pini utama kauratian sakewanten asapun api sekolah paling murid pengerah kita mangkin kalau sane jagi rauh unika sane patut kepikayun pengerap dan jagat sane samidangan kewantu untuk kecanggihan teknologi ring era globalisasi unika sane ngawinang sami campur awor tanpa wates unika sane patut keyakna boyo je iwangnya ning iraga jangan nginutin pengerap dan jagat sakewanten patut kukuh kang pemargine antuk daging-daging kawuruhan sani mautan monggo nenten iraga nenten meresida yang minayan sanencen sane becik sanencen sane nenten becik sekadi ieu ibelo ring sakwa idane mosa nginik ngeluruh daging kawuruhan punika patut kau dingin saking napi kawuruhan punika mawit
Poya jadi tiang jagi nasikin segara ngajakin di dane sane sampun wi kantor uni. Sake wonten patut di tiang matur mangga wonten pekeling ring iraga sareng sami. Sujatinya ni dedani. Kauruan punika mawet saking keluwekan sastra sane ke surat antuk aksara. Sekantone agama inu puniki raja gereng balik asa punika taler kewentenan sastra miwa aksara punika pacan tetap raja. Duaning perlingan ide sang yang widiwasa ke surat antuk ongkara ring sejeroning sastra. Ina yang makin ide dani nyurat ongkara yang nenten ngangen aksara balik mersidanya sampun pasti kenenten. Ring sejeroning sastra punika mungguh raris mekudang-kudang tuntunan sane presida keangin sanu utawi bekal rikalani iraga ngomargiang sesana murid. Ris sampune iraga onang ring keluwehan sastra miwah aksara punika sane makin ngiring cikna yang keluwehan sastra miwah aksara punika antuk basa. Ris sampune ke cikna yang metu sane muas terasa rikalani iraga metata basa. Saking rasa punika mewastu iraga medue sepat siku-siku pematut mau parilaksana mau wacana miwah mau pikayun sane luwih. Ini puniki mungguh ring sejeroning sastra ni sane ketah ke baos tri kayo pari suda. Ingyan punika manacika wacika miwah kayika. Asapun api sepatutnya ni pemargi iraga ni kedasare antuk pikayun sane luwih. Saking pikayun punika medalang raris ring pawacana sane patut. Ris sampune punika susu pangraris antuk parilaksana utawi pemargi sane becik. Mangga presida iraga angawe sukaning len ngardi keledangan anak sangkaning pemargin iraga ni sane patut. Didane manut sekali pengendikan ide Perdana Made Sidoman yen sing ngelah karang tanah karang awake tandurin. Puniki wantah pinako pekeling ring iraga sareng sami sane patut kesungkoming sareng-sareng. Napi mawenang kadia sapunika. Puniki wantah pinako pekeling ring iraga sareng sami karang awak punika wantah anggo sariran iraga sane patut ketanurin antuk mekudang-kudang kaweruhan sane mautang. Ini puniki mungguh ring silih tunggil pahan saat kerti ingyan punika jana kerti. Jana kerti ingin punika silih tunggil pemargi ngupopira kauripan ring sejeroning sekala miwah ini skala. Mangga presida ngewatuang manusia sane anut ring sesana eling ring swadharma. Ring niskala saking tengahing garbo sampun kekaryane upakara upacara megedong-gedongan ngelantur mempetik metigang sasik ngompogen tumuh untung ngelantur mau panas nyantos sering mekerap kambing. Ring sejeroning sekala anggo sarirone puniki patut keepokin nantuk daging-daging kaweruhan sane mau tamu mangga nenten sekali seseret saserone luwir kumuda tanpa banyu napi puaran iragone murid yening tanpa kaweruhan mojantan pacang tanpa guna urip iragane rikiring jagat. Yening daging-daging sastra agama punika sampun presida kemargiang mojantan iraga pacang presida manggekin kesukertan jagat sani ketah ke baos mok sartam jagadita iya caiti dharma. Itu dani nenten surut-surut di tiang madu. Hadiasa punika keluwekan jagat Bali nih sane wantah pinake jati angge iraga pinake krama Bali sane nenten dados lalian. Mangga nenten sekadi yai katak sane wenten ring soreng tuyung sake wanten iku mangrao saking dong ngisep sareng tuyung punika ikatak nenten uning ring keluwekan tuyung. Woning punika ngiring awet sane makin iraga musikian sapu napi jantok mangga presida ngardi jagat Bali ne sane raja ngantos kepungkur wakas. Itu dani napi sane sampun keweda iwawu presida kejutetan kadiasa puniki kaping siki
iraga patut bangga dados manusia tuaning wataki manusia sane menduwe mana sane presida kangen nitenin kauripan kopi kali ngiring margian titah itri kayo parisudo ingyan punika mapi kayun sane luwe saking pikayun punika medalang raris ring pawacana sane patut kaler susupan ring sederoning pomargi pomari laksana sane becik mondo presida iraga segilit seguluk selunglung sebayan takut koping tiga ngiring pantang bebawa sejana kerti puniki sane keangian dasar ngawar keuripan nyujur jagat sukerta santi itu dane wantah kadiasa punika titiang presida matur ring rakyat dan mangkin mogi wenten pikenok nyane ring segeroning kauripan nenten lali titiang ngelungsur agung rena pengampura menawi to wenten atu titiang sanitan mengah ring arse mogi ledang ngampura yang dina kawasana ngatur uputan titiang antuk para mesanti om santi 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 om